पाव संदोकना पिजरी उत्तर प्रदेश की मथुरा डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा राधा कुंददा सथरखिबा राज्यश्री भैग्य चंद्र की सनीगा तरामापन सुबह लेखिदबगी कुमोन थौरम ngasi लोइसिनख्रे लोइसिनबगी थौरमदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाइजोय कुमार सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरपर्सन एस सत्यभामा यावना मियोय क्याना सरुक याखी सनीगा तरामापन सुबह डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजश्री भैग्य चंद्र नसिंदुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाइजोय कुमार ना हाइखिबदा उत्तर प्रदेश की राधा कुंड उत्तराखंड की हरिद्वार मणिपुर की स्टेट गेस्ट हाउस अमम साननबा लम एकर मंगा मंगा पीबीनबा स्टेट अनियसी की चीफ मिनिस्टर सिंगदा चिठी इदुना खंगनख्रे हाइखी ऐसे सोनी सुमोय मतिंग पांगे तनु मते साब को मते सुमोय मतिंग पांगे अदु लेबेदी कोई मणिपुरी गवर्नमेंट दि सो को सोइना हाय बदुइदा फजना तोलगा कनो सिंग साइ मिथुंग फमनि करिगी गाड़ी लाखो गाड़ी थंबम नि सिंग मको चावना फजना तौनन अदु माई सोइना सिंजेगी आइसमा आई थमजगे अदुगा नसाई कोई मैतेगी मंदी मैम ले मसुम सुम मांगजल को फसल फम तबसे सी मतांगदी यारगदी पुलब से पुंजलगा अपुन मगे ट्रस्टी गुम म थमगदी आई खमदा मदु इदिंग साइ मांग ताइ ब पॉलिसी से मसी खरदी कनब ngomgani आइने खाली ngasi loisinbagi thoram aduga mari leinana wari liba gaura lila sanabana chingba tongan tongan ba cultural program kya pangthoki अमरोमदा श्री श्री अनुमा महाप्रभु सेबायत समिति नवदीप नसिंदुना था अस्तिगी तांग कुंदगी सथरखिबा राज्यश्री भैग्य चंद्रगी चनीग तरामपन सुबह लेखिदबगी कुमोन थौरम श्री श्री अनुमा महाप्रभु मंदिर नवदीप धाम वेस्ट बेंगोल दंगसी लोइसिनख्रे लोइसिनबगी थौरमदा हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी हानगी एमएलए ओक्रम लंधोनी बैडमिंटन की इंटरनेशनल रेफरी होदाम ज्ञानेश्वर पद्मश्री अवार्डी सौगाइजम थानिल समिति की चेयरमैन रंजित राजकुमार सु सरुक याखी चीफ गेस्ट न लुचिंगदुना गंगादा तर्पण कत्तुना लेखिद्रबा राजश्री असिबु इकाई खुमनब उठखी हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना राजश्री भैया चंद्र गुम्बा निंगथौमा मणिपुर पोकलंबा से अखोई पुंबगी लाइबक फबनी महाकना योखत पिरंबा रास लीला अमदी सन्ना पथाप कयाना अखोइबु मालेमदा सक्ताक लिबनी महाकुंबा निंगथौमा अखोई पुंबना कौफम थोकते हाइखी सिदी अखोई पुनमक्ता लाई ओइख्रबा श्री श्री राशि भैग्य चंद्रना अखोई पुनमक्ता थंबिरमबा ममन लाई नाइद्रबा लन हाइब तारे ममन नाइद्रबा एसेट नेबा मसेबा मसी अखोई पुनमक्ना ngak senba अखोई पुनमक्ना मसी मुत्खिदनबा संदोकपा हाइबसे गवर्नमेंट नतना अखोई पुनमक लेबा अखोई पुनमक मणिपुरी अखोई पुनमकी इथौनी हाइबसे आई अमुका हन्ना आई मयामदा अपील तौजनिंगबनी आई थमजनिंगबनी सरकार की सु ओइसनो सरकार न सु अंगम मतेंग पांगसनो अखोइना कैनो तौरिंग दसु अखोइ अंगम सरकार की साइड तगी अखोइ इसा इंडिविजुअल लाइबा अखोइ पुनमकी साइड तगी सु अखोइ अंगम अखोइ मतेंग पांगसन मिनबताई श्री श्री गोविंद टेम्पल बोर्ड अमदी कर्ता भैग्य चंद्र परिषद इम्फाल नसु राज्यश्री भैग्य चंद्र लेखिदबगी निंगसिंग थौरम श्री श्री गोविंद जी टेम्पल द पांगथोखी थौरम अदुदा टेम्पल बोर्ड की बोर्ड सेनापति आर के चिरंजितना मणिपुर की मपालंदा भैग्य चंद्र की मपो कुमोन थौरम पांगथोकपा अस्ति थागतनिंगाइनी महाकना लमदमस्सिगी नाट चटनबी अमदी कल्चर की दमक लौरंबा थौदांग अखोइना काउफम थोकते हाइखी जाति अखोई जाति बुनुंग सिजबा धर्म द थवाय यावजबा अखोई लेबाक अमा ngakpa matamda समाज अमा ngakpa matamda leiba matamda धर्म नीति हाइबसे यावदबा यादे हाइबसी माकी वाखलदा खनखिबगा लोइनना मणिपुर समाज असिदा माकी वैष्णव धर्म असि मांगना लिंखटपिदना मणिपुर की समाज असि तंगतु लेताबा अदुगुंबा सोसाइटी अदुगुंबा जाति अमा ओहेलमी हाइबसी अखोइना हाइजनिंग राज्यश्री भैग्य चंद्रना लेखिदबगी चनीग तरामपन सुबह थौरमगा मरी लेनना नुमित मंगानी चुपना चथगदबा रास लीला के फेस्टिवल अमा ngasiदगी JN मणिपुरी डांस एकेडमी दा हौख्रे हौदोकपगी थौरमदा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन L राधा किशोर JN डांस एकेडमी की वाइस चेयरमैन प्रोफेसर H टोम्बी अमदी डायरेक्टर हेल्थ ओपेंद्रो शर्मना मरुओइबा म्यूजिंग ओइना सरुक याखी एल राधा किशोर हाइखिबदा धर्म लेरक्त्रब मतमदा अमगा अमगा नुसिनदबा अमदी यंगसिनबा हेंगलगली हाइखी कम्युनिटी जाति
미워싱 에도나 마학나 마디 호르네디 프로코드나 प्रकृति कुदोंसिंग बेखोना उजरगा चेंजरगा चोंजरगा मधु साजरगा सानजरगा हिंगपदा धर्म कया थोकेबने मसिदै कोई थोइदोकना मसिदै कोई अमगा मगा खेदबलैदि म्यूजियम हाइबसे लैरिबा मफम अमसुंग खुनाई अदुगे सक्येंग मिंगशेलनी हाइना आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एल जयंत कुमार फोंदोखरे मणिपुर स्टेट म्यूजियम गी निफुनिपान सुबा मपोक नुमित थोरमदा वाफम असि फोंदोखिबनी म्यूजियम की कम्प्लेक्स द पांथोखिबा थोरम अदुदा एमएलए के रोबिंद्रो एमएलए एच डिंगो आर्ट एंड कल्चर की कमिश्नर एम लक्ष्मी कुमार डायरेक्टर डॉक्टर के सुशीला सुसरुग याखी थोरम अदुगी सरुक अमा ओइना बुकलेट अमा फोंगबगा लोइनना महाराज गंभीर सिंह अमसुंग महाकी लानमी की पोस्ट कार्ड स्टेट म्यूजियम न खोमजिनबा सना अमसुंग तांगलबा मसाक कयामरुम उत्पा एग्जिबिशन अमसु हांगदोखे मिनिस्टर न मखा ताना हौजिक लैरिबा म्यूजियम असिदगी अनौबा मखल की म्यूजियम अमा ओहेन्नबा कन्ना होनरी म्यूजियम हाइबसी इंडिपेंडेंट ओइबा इंस्टीट्यूशन अमनी मसिदगी महिरोय कयाना मखल मखा कयागी थिजिन हुमजिनबा याबगी मफम साउना लैरी अतोपा मपानदगी लाकपा मियोयसिंगनसु म्यूजियम असि यामना मरु ओइबा मफम अमा ओइना लौदुना थिरिबने मरम असिना मोइरांग अमसुंग कंगलागी म्यूजियम अपग्रेड तौदबा यादबगी तंगाई फदबा लैरे सिंगतम हेना नक्सिनना नुंसी चानना लैमिनारी हाइबा खुदम ओइबा याबा अयेकपा नत्रगा मितम ओइना खिन्नना बथौरांगसु लैरेसु हाइखि ओंगनोमगी डिजिटल दी मसिंग यामपले खुदम ओइना ममांगाई लेरबा फिल्म दुदगे हौजिकटी टूरिस्ट स्पॉट्स मणिपुर समा ओइनाबा हाइदना सरकार ने सेमकपा अमसुंग अखोइगी मदुगिदमक्ता अखोइ हौजिक कुइकुइदना अखोइना तौदोरिबा मखलगी संगाई फेस्टिवल मसीदा लाकदबो मखलगी इंडिया मनुंगी मखल टूरिस्ट कांगबु इंडिया वा मोदल लेबे टूरिस्ट कांगबु मोय लापा कांदा मोयगी अनीसुबा मोनी येंग मसे करावा नो हाइबे टारगेदी स्टेट सिगी म्यूजियम करावे लेगे सोइन किरकने अद मदु थिरपा कांदा खोइना मददा मोंग ताना खोइना मेंटेन तोबु ngamdrage द खोइ चोकपदो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनौबा इंडिया अमा ओइनना बगी संगसिलकलिबा लुनान बगी स्वस्थ ही सेवा कैंपेन पांगथोकली ngasi एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्याम यावना एयरपोर्ट मनुंग अमदी अकोइबदा लमतु सेंगदोखरे थोरमदुदा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इम्फाल एयरपोर्ट की डायरेक्टर एसके पानीग्राही सीआईएसएफ की डेप्यूटी कमांडेंट पीडी गाइसुंग एयर इंडिया इंडिगो जेट एयरवेज अमसुंग एयर एशिया की ऑफिशियल अमदी स्टाफ सिंह सुसरुग याखी मियाम नमतेंग पीरबदी चाही अनिगी मनुंगदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट असि ड्रग अमदी अल्कोहल फ्री जोन ओहेनबा ngamgani हाइना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एसपी कबीब केना कोंगपाल लाई हिडेन थोंगखोंगदा पांगथोकपा ड्रग लाना सिजनबगी पब्लिक अवेयरनेस की मिफमदा फोंदोखरे कोंगपाल कोंखाम लेकाई अवांग मैरा लुब अमदी कोंगपाल लाई हिडेन लमजिंग मैरा पाइबी वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन सिंदुना पांगथोकिबा थोरमदुदा कदागी प्रेसिडेंट वाई रतन कुमार नोंगपोक लेंगाक अपुनबा नुपीलु की प्रेसिडेंट वाई मेमा देवी कोंगपाल कोंखाम लेकाई अवांग मैरा पाइबी लुक की प्रेसिडेंट एल तोम्बी लेमना मरु ओइबा म्यूसिंग ओइना सरुक याखी एसपी कबीबना मखाताना हाइखिबदा ड्रगना साफु मा पिरकलिबा असि मतम साना थिंगहौबा मथौ ताई हाइखि How we can prevent this thing is only by cooperation. Police legal action taugani public mating cooperation pigani we can close it. Manipur Legal Services Authority na Motor Vehicle Department SP Imphal East, Imphal West Traffic, Imphal City Police ka punna khusam na duna mega traffic lok adalat tongan mamapam sing da pangthokre Supreme Court ki Road Safety Committee ki direction mapungfa na pangthokpa ngamna na ba Palace Gate Mantri Pukri Kangla Park Didim Road amasung Terada Traffic Adalat asi pangthokle helmet uptaba seat belt fadaba gari thauringaida mobile sizinaba mayai kaba chinjak charaga gari thauba valid oiba license amasung che chang yaudaba singi mathakta fine lori Palace Gate pangthokpa adalat ta CJM Imphal East ki APP RKIB na gari thauriba singna mong chumna gari thauhan naba amadi asoi angam thauhandana pandamda mega traffic adalat asi pangthokpani hairi sang watpa adagi helmet watpa adu mamayam do akoi nominal fine amam lorga adu maina mega lada dama pangthokpa wani akoina offense je compoundable ohen wani yamna keno natte ba koi di adunga particular AMD masi maru ba AMD koi awareness amga public create tobudune
थौबालगी मेला लंपाक मनाक्तसु मेगा ट्रैफिक अदालत पांगथोखी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी मोटर व्हीकल अमदी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का खुसमनदुना सथखिबा अदालत अदुदा मवोंग सुमदना थौबा गाड़ी सिंह फाइन थियन की मियामदा लंबी की असोयंगाम थोक्तनबा अवेयरनेस पीबगा लोइनना मोटर व्हीकल गा मरी लेनबा केस खरसु संगताइनबा पुरखरे हाइरी इसिंग इचाउन अवाबा तारबा सिंगी मतेंग ओइननबा चीफ मिनिस्टर की रिलीफ फंड बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की डीसी अमसुंग एसपी ऑफिस की ऑफिशियल अमदी ऑफिसर सिंगना लुपा लाख मरी की सेंफम खुसिनखरे सीएम बंगलोदा पांगथोखिबा अचंबा थोरम अमदा डीसी बिष्णुपुर बोबी वाइकोम एसपी जोगेश चंद्र हौबीजमना लुचिंगदुना ऑफिसर सिंगना सेंफम असि चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेंदा खुसिनखि अवाबा तारबा मियामगिदमक मतेंग पांगलकपगिदमक चीफ मिनिस्टर ना थागतपा फोंदोखि अवांग नोंगपोक स्टेट सिंगी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप अमंगसी गुवाहाटी द लेबा सुलिन होटल ग्रांड पांगथोकली रीजनल रिसर्च सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट नसिनबा वर्कशॉप असि ISTV न्यूज की एडिटर इन चीफ ब्रजेंद्र निंगोंबा यावना मणिपुर की तोंगान तोंगानबा मीडिया हाउस सिंगी म्यूट सिंगसु सरुक यारी हौदोपगी थौरमदा रीजनल रिसर्च सेंटर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्टर डॉक्टर बमिन तादा यूनिसेफ की हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविचंद्रन अरुणाचल प्रदेश की IPR की डायरेक्टर कोबांग तेसु सरुक यारी वर्कशॉप असिदा अवांग नोंगपोक स्टेट सिंगी खंगलबा पौमी सिंग सरुक यारी इंग्लिशिंग अनि तरा मंगा तरा तरुक की रिपोर्ट की मतुंग इना मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम अवांग नोंगपोक की ओइना सिक्किम न सादा मरीफु हुमदो यौदुना अहानबो ओइरी मणिपुर न चादा हुमफु मंगा दशमिक मापन यौदुना अनि सुबदे लई नागालैंड सुबनतगी सादा कुंठा मंगा दशमिक तरेत खक्तमक यौबदा डायरेक्टर डॉक्टर बामिन न नुंगाइतब फुंगदोखि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हाइबसी पालिबा सरकार अदुदगी हेना मरु ओइ हाइना वर्क्स मिनिस्टर टीएस बिस्वाजित नंगसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान की मतंगदा स्टेट महिला मोर्चा की ओइबा था मरी चुपन सथगदबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमंगसी पैलेस कंपाउंड लेबा आर्ट एंड कल्चर की होलदा हौदोपगी थरमदा हाइख्रे थरम मदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की हानगी प्रेसिडेंट स्टेट इनरोलमेंट इंचार्ज SS संटी कुमार शर्मा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की वाइस चेयरमैन अदिम पानमई जनरल सेक्रेटरी मीडिया एन निम्बस अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट एन सुनीति बलाना चिंबसु ngasi मिफम मदुदा अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी वाइस प्रेसिडेंट अदिम पामैना फोंदोखिबदा नुपा सिंगना नुपी सिंगबु महाकी मचे मचलनी ममानी खनबा ngamlaba matamda nupi da sathaba crime sing kokani amadi khunai asi chokhatpa khunai ama ohenba ngamgani haikhe minister ts biswajit na government ama chalaiba budi government adubu chalaina bu honabada mateng pangliba party aduna hena maru oi BJP gi wakhalon sing miyamda mamuta na khangan na bu honabada mandol singi achoba thodang lai haikhe नत्रगना अखोगी पार्टी से चंगे पोसी अखोगी आइडियोलॉजी बु नुसिरगा नत्रग पामजरगा चंगे इब्रा हाइबसी अखोनी याम तंगाई फदना खंगबो मथौ ताबा नत्रगना आई जे बीजेपी की कर्मी यम वरकांदा कनांग ममीम लाकांदा बीजेपी पार्टी की आइडियोलॉजी करिनो हारगा आइडियोलॉजी खंगरगा दे अखो बीजेपी पार्टी की इनरोल तौरिसिबु करिनो हाइबसी फोरम लाकने जननेता इराबोट मेमोरियल सोसाइटी नाहारोल खोरिरोल सिनलुब असम अमसुंग जननेता इराबोट सेलिब्रेशन कमिटी लखीपुर न पुन सिंदुना ngasi खोरिरोल कम्युनिटी हॉल लखीपुर दा जननेता हिजम इराबोट की चामगा कुनमाथोय सुबा मपो कुमोन थोरम पांगथोखिबगा लोइनना महा की मितम अमसु खिनख्रे मणिपुर दगी इराबोट सेलिब्रेशन कमिटी की सेक्रेटरी एल सोटिन कुमार ना लुसिंगबा मिहुत कांगबु अमसु सरुक यादुना पांगथोखिबा थोरम अदुदा जननेता इराबोट मेमोरियल सोसाइटी की प्रेसिडेंट ए बारी खान खोरिरोल सिनलुब की प्रेसिडेंट लोंगजम गोपेंद्र लखीपुर कॉन्स्टिट्यूशन की MLA राजदीप गोयाला अमसुंग थोकचोंग कृष्ण मोहन रिटायर्ड स्कूल इंस्पेक्टर ना थोरमगी मिथुंगलिन सिंह ओइखी थोरम अदुदा वांगांगनदुना MLA राजदीपना इराबोट की पुंसिदा ख्वाइदगी मपुंग ओइना थौदांग याखिबा मफम कयादा मागी मितम अमसुंग महाकना अरोइबा यहिब तानखिबा मफम तागोदगी पुरखिबा लेबाक मफम सामदा थमगनी हाइना सुमांगना फोंदोखे थोरमदुगी सरुक अमा ओइना कबीर रत्ना हिजम इराबोट की पुंसी थबक अमसुंग साहित्यादा नैनाबा हाइबा हिरमसिदा तोंगान तोंगानबा एक्सपर्ट सिंह डॉक्टर चांदम कमल जिरीबाम थोक्सोम विश्वनाथ सिंगर बोन डॉक्टर यंद्रेमबम कुंजलाल एडिटर संजीरई सिलचरना पेपर सिंह पाथोखे मितई मैतई सिंगना ट्राइब नि हाइबा वाफम अचुंबनी मसी हामई हाउ यूनियन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना सौगतली हाइरी लुप असिगी प्रेसिडेंट जी सोयहेम हाउमई गी चेरोल अमना हामई लाइरेक्टसु हाउ मैतई मचिन मनाव अमतनी हाइना इरी अदुबु
मीटई ने ट्राइब डिमांड तानबदा विष्णुप्रिया ब्राह्मण गुम्बा अमदी मैटई पांगल सिंह सलाई तरेट की मनुंग संदबा सिंगी फुरुप खरदसु ट्राइब नि हाइबा तारबदी यूनियन ने याबा ngamloi मरमदी अचुम्बा इचिल इनाव असेंग बदु थिदोक्तुना थमसी हाइबा तारबदी मी अमसुंग ईश्वरनसु याबदु थिदोक्तुना थम्बीबा पामी हाइरी सेरगसिदा राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी अमसुंग सेंट्रल कमिटी ऑफ मिटई शेड्यूल ट्राइब डिमांड पुन सिंदुना हयेंग अयुक पुंग तरादगी नुंथिल पुंग अनि फावबा न्यू दिल्ली की जंतर मंतरदा शेड्यूल ट्राइब डिमांड की खोंजंग संसिनगदौरी खोंजंग असिदा दिल्ली आसाम त्रिपुरा अमसुंग मणिपुर की तोंगान तोंगानबा सिविल सोसाइटी माहेरोय ऑर्गेनाइजेशन सिंगना सौगतकनी हाइरी इम्फाल दसु एल लोकेंद्रो न लुसिंगदुना असेंबली ममांगदा वाकत मिफम संसिनगनी अतेंबा ब्रेक मतंग लग्जरी Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Hirujo Coaching Institute admission open for 4-month CBSE comprehensive course for class 9, 4-month CBSE revision course for class 10 and 12. Class commencing from 11 October 2017. Class timing 4:45 to 7:30 p.m. Features probable questions, discussion, previous year's questions, discussion, study materials, worksheets, practice test series, mock test, performance assessment for its students. For details, please contact Hirujo Coaching Institute. Contact number 81310256334. Suara jenenge. Ture, hai ture. Kari nama tu tiche. Musi kari yauza. Sidi yosi na ni hai. Masigi yosi di tata tiskoni ne. Adudi sanagi mohut yang na sinbe yamre. Sky Hospital da world class interventional cardiology की खुदों चाव ले जरे ऑपरेशन तो उगना हार्ट के अहोब मेनबा कोरोनरी स्टेनोसिस बलून न काम थोगा स्टेन हापा मदी मिहुन चोंग बगी लायेंग RF एब्लेशन सिंबा सही अनि दिगे हेन स्काई हॉस्पिटल माई पार्क सथरकली लोइनना PPI ICD कोम्बो अमसुंग एंजियोग्राम की दमक अखोई की चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एल श्याम किशोर गतानबियु निंगम हौदनबा हान बुकिंग तौबियु अमुकाना तराम नुचै मखाताबा पाओ पेट्रोल डीजल अमदी LPG की ममल वांखलकपगी मायोक्ता मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी ना कांग्रेस भवन ममांगदा वाकन मिफम सथखरे कमिटी की प्रेसिडेंट अमीर हुसैन ना NDA सरकार नमियाम की मायोक्ता लेदुना पोचै की ममल वांखलले हाइखी एक्साइज होल्डर ड्यूटीज ता मसे अमोक मला अपन मरम भगा मसे टैक्स ता भारत की इंडिया की गवर्नमेंट असना बीजेपी गवर्नमेंट ने टैक्स की कुखाम दा बस नासु के प्रजापन मका स्ट्राइक तो है वो के बंदेगा MPP की लुचिंग बखन की वाथोक मखा सथरी ngarang numidang khana chainabagi thokdokta mioi ani soktuna laikan nakraba matungda ngasi interim president O Jugindro disqualified tawre haina MPP की स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर न लाउथोखरे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर KH सोमरेंद्रोना O Jugindro इंटरिम प्रेसिडेंट ओइना खनखिबा असि MPP की कॉन्स्टिट्यूशन दा यावबो वाफम नत्ते महाकी मथकता तोंगान तोंगान बा चार्ज कया अमसु लैरी MPP की कॉन्स्टिट्यूशन दा इंटरिम प्रेसिडेंट कौबा फम अमता यावरम दबा यावबसु लैते मरमदुना महाक डिस्क्वालिफाइड तौबनी हाइखी ngasi phamiba interim president asi mahaki achouba maral ani lere maramaduna ngasi press ki maikai da manipur miyam da ayang na manipur people's party ki returning officer amoina ngasi thoksa gadoriba amadi press ki mafam sinaja gadoriba si manipur people's party ki interim president ni haina leriba asi disqualified tawre haibadune hangna साइरेल ग्राम पंचायत की वार्ड नंबर 1 के मेंबर ने थबक सुदना नुमित हुमनी की जॉब कार्ड की पैसा जॉब कार्ड होल्डर सिंगे अकाउंट दा चंगहलमलबा मतुंगदा वार्ड अस्सी के मेंबर ना अमुक लौथोखरे हाइना ngasi कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की साइरेल ग्राम पंचायत की मनुंग सनबा वांगजिंग खुनौदा लमदम अदु की मियाम ना वाकन मिफम सथखरे वाकन मिफम अदुदा इसागी अकाउंट दगी इसागी अयाब यावदना पैसा लौथोखिबा मिसक पुथु हाइना थाबा प्ले कार्ड क्या सुसिजना की वाकन मिफम अदुदा सरुक याखिबी SS विशेषोरी न फोंदोरकपदा साइरेल ग्राम पंचायत की वार्ड नंबर 1 की ओइना हंदक नौना नुमित हुमनी की जॉब कार्ड की पैसा लुपा 412 अकाउंट चंगलकले हाइदुना मियामना बैंक तसतुना येंगलुबदा पैसा अदुदी चंगलम लगा साइरेल ग्राम पंचायत की वार्ड नंबर 1 की मेंबर न लौथोकलंबा थेंगरखी सेनरी बखुदिमक मतिक सब सेराक पीबीयू हाइना वाकन मिफम अदुदा सरुक याखिबी नुपी अमना फोंदोरखी
lupa sanga je loina koi wan member Lakshmi na lobi gre adu huji phau je koi amata da kaino gya si pi belaite sibu sarkar gi mai gai da gi pibi khrabra pibi dribra chi ji jo achum ba khangjan ni ko Ujala Yosna gi makhada lemna gas phangadaba adusu hairiba Ward asigi member na job card holders singda gas panghangani haiduna lupa samga lokhraga hojik phawba panghandre haiki koi gi wan member na sigi jaga chida sim apham sida koi job card sugani suroi habi wa pham amata thambiram dana magi kusida sida ai koi phangam thokpa paisa jamana lokthoga leiramme kanana kamai tawraga magi mathak action lokhat bigadabano habidu lokhat pa koi pamjai Manipur gi mapanagi pusilakpa ching amadi chini sangai prauda leiba FCI godown da matam sana thabagi ayaba mari leinaba authorities singna pidabadagi gari drivers singna chawna khudong sadaba kaya mayoknare gari kaya lambi gi mataida matam sangna khamjinduna thambadagi achat awok singna chawna apan bathokhale mafam asigi akoibada matik saba public toilet chak thongpham amadi lekpham leitabana gari gi mioi sing asuki matik awaba mayoknari matam sangna cheng thana ba godown gi geta queue ngaiduna leirabasu khangna chanaba natraga angamba pambai sizinaduna nongmanini fadriba gari fawba hana man thahanbagi thabak sathaba driver singna pendaba fawri godown gi lambi asisu ka hena phibam thina soksil lakpadagi achat awok singda apanba kaya supiri asigumba khudong sadaba sing thoktanaba sarkar amadi gari gi association sing pungning chingshinduna driver singi awaba se kokhan biu haina driver singna ISTV news ta phongdorakri lakpana tungi thabiyo mangale bena mangale thabiyo serial de thabiyo abni ngarang lakpo gai chung asi thabiyo le gehu gi wala te cheng gi wala te serial da dum thabiyo abe koi na gehu di thapam lai cheng ni thapam lai de habe mongum da na cheng na dum tha de bi gehu na dum thabi tawri bu mayam si Manipur sarkar ji so udre Lions Club of Thobal gi Kullak Suba Charter Night Thorom ngarang Thobal Khetri Sanglen da pangthokre Thorom aduda Manipur Public Service Commission gi Chairman retired Lieutenant General Konsam Himaloy Lions Club of International District 322D gi Hanagi District Governor H Mani Kumar Lions Club of Thobal gi President O Ibomsa Secretary M Nabasandra Chairman M Narasusaruk Yakhe haukiba chahi amada mioi yai fanaba paikhat kiba thabak thorom singda Achauba thodang lokhiba Lions amadi Lioness singda mana piduna pungning thogatki retired Lieutenant Konsam Himaloyna mioi babu nungsiba fawba awa anataraba singi mateng pangba amadi khunai gi yai fanaba khaliba Lions ki member singbu pungning thogat pagaloina na matam pumbada mioi ba khunai gi damak khanbina ba appeal tawke Kodi samaj de lere ba mayam si loina mak chung tho hai ki mong da lere ba Lions Club ki charter zile yawase aduna I'm very confident that seeing the enthusiasm, Mayamo, interest Logiriba, serious Waina, follow up Togiriba, they get the intellectual, Wajazing Mayam Yogi, Sina, so it was a Malsigi, a community Sigi, a humanitarian objective Mayam Yogi Sigi, so I'm sure success, no manager, no awakening, or Besu Waisu, other cookies of one district, so I don't care for what any have to say. Mathang thagi ani fawba sathagadori ba swastahi sebagi manung sana BJP OBC Thobalna District Hospital Thobalgi campus ta lamtu sengdokre Thoramaduda Wangjing Tentha Kendragi MLA P Brozen BJP Thobal District ki President L Deven OBC Morcha Thobal District ki President O Sunil Kumar party ki worker kya su saruk yakhi MLA P Brozen na aikhoina luna na leibat tamduna leibak asigi aphaba citizen amani haibagi wakhalon adu pukning na faurok pangamna na balaiba ki lobu ikai khumna ba misak ama oiba ngamna na bahona minasi aikhoi isa dagi hauna lunan batamna si haiki haibadi mipung khudi maksana sorok ta phataba ma hondu pa yade ai phataba ma hondu do bani ai leibak sigi aphaba citizen amni haibagi pungning na maru hunna ba para ama tamba hunna ba adu ma khongthang amoina hawrakpani masimangna mipung khudi makta Bharat ki laiba Manipur ki laiba praja puna maki thamoi da laiba matamna koi Manipur si luna na laiba dagi horaga hiram puna makta aikoi si aina magi makhada aikoi aba citizen amani haina phawon bagi pungning du ithilu masina pi adana masi yamna phaba yamna kana ba mipung khudi mangna isa gi dai tani khana tagoda bi tho ma oi haiba singa sigi kodong jab selorga thu Imphal East District ki Revenue Jurisdiction ki makhada laiba mafam puna makta ngasi numidang wairam pung taruk tagi CRPC ki section sa maganifu mari subsection ani ki makhada
मियोई मंगा नत्रगा हेना आइन काइनिंगाई ओइरकपम याबा मोंगदा पुनबा नोंगमई चै नुंग खुसुखुलाई सिंह पुदुना चटपदा अथिंगबा थमख्रे हिरमसिगा मरी लेनना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टी.एस. सिट्राना ऑर्डर अमा थोखरे स्काई हॉस्पिटल मणिपुरना अवांग नोंगपुक इंडिया दा अहानबो ओइना चही कुनमा थोइरोम सुरबा जिरीबाम दगी कॉलेज की महेरोयमा हार्ट की RSOB की डिवाइस क्लोजर माई पांगना पांगथोकलबा मतुंग हॉस्पिटल दगी डिस्चार्ज तौखरे हाइरी जॉब कार्ड होल्डर लिसिंग अनि चौंगा निफुनिथोय की खुसुमन मरी लेनबा सिंगना पीबीद्रे हाइना हैरो केंद्र की Leirong Thel Ningel Gram Panchayat Development Committee na Chief Minister Unana Balakpada Moirangkhom Mapada Police na Thatpadagi Changhan Khidre Committee ki Chairman S Sanatona Job Card Holders Singi Khusuman Athuba Matamda Pithok Piu Haiki Local can have Matuna when I see the actual local to Matuna when actual local you have in the Laxavity Marine about teaching and young Chambu Atumatamda Masidata Tangan of the target is the Gihana Matambo Punga Aryan Theater Linkat Kibagi Marifuni Toy Suba Kumon Nasi Waheng Bam Likai the Leba Theater Rasigi Complex the Pangtokre Toromaduda Film Producer Moirang Tem Nilamani Sangit Natak Ewardi Yumnam Rajendra Madi Aryan Theater gi President Arambam Lokendra na Maroi Bamusing Oina Sarugyaki Toromadugi Saruk Ama Oina Theater Rasigi Laikidraba Artist Singda Laishu Katuna Ikai Kunabaga Loinana Souvenir Amasu Fonki Sarugyakiba Moirang Tem Nilamanina Aryan Theater Haudorakiba Madi Hausi Oriba Fibamgi Matangda Wafam Kaya Fongdoki Computerized Pata Fangdabadagi PMAY Urban Housing for All Scheme gi Makhada Moirang Municipal Council gi Manung Leba beneficiary listing ama henbagi kanaba fangdaroi haina mi painare Chief Minister amadi mari lenaba loisang singna akhanaba thorang ama paikhatpiu hairi Manipur government ki employees singi apunba M2 amasung MGO gi Joint Administration Council na tarit suba Central Pay mapungfa na chana hanaba demand tawriba point kunnithoi ki charter ga mari leinana Founder Secretary General Soraisam Keshoram amasung Hanagi Secretary Organization Thodam Jonbu Consultative Committee ki member oin hapkhre amaromda Apex Body asigi Facebook page amasung government ki employees sing oja sing worker pensioner amasung family pensioners singi yaifanana ba hangdokre Autonomous District Council Tamenglong Tha Taruklo Mathok Tawdre Hai Nangasi Manipur Press Club the Pangthokpa Pamui Singa Unabada Tamenglong and Longmai District Citizens Welfare Forum gi President Rengam Thoitakna Haikre Makhatana Mahagna Makhatara District Council asi Chairman Sinbagi Wahauda No Confidence Motion Thangalakpadagi Mars Thadagi Hauna Thabak Tawdana Lakpani Chief Minister Unaduna Wathok asi Lushina Bukhotnagani Karigumba Madufawada Yasinaba Puraktrabadi Khongjang Kaya Changsilakpa Yai Haiki Print, electronic media, we would like to appeal to the district administration, headed by the DC, who is the administrator. If it is a legal entanglement or a political entanglement, we request the state government and the district administration to please look into the matter so that public tolerance is here. Tolerant levels of the Lions Club of Imphal Chanura na sinduna The Future of Peace haiba thimda Mahiroi Singi Peace Poster Contents aba Manipur Public School Koirengai da pangthokre Thoromaduda Lions Club Imphal Chanura gi President Padma Secretary Amuta Laishram Treasurer NG Santi amadi Club asigi members sing susaruk yakhi contest aduda school asi class 7 ki Mahiroi Anjana Ningumbam na ahanba class 8 ki Mahiroi P Drishi Yaroi Anisuba amasung class 7 ki Mahiroi Y Priyoranjan na ahum subatakre. Swasth Bharat Abhiyan ki saruk ama oina Imphal More lambi ki loksaw da laiba sa maga humpumanga Infantry Battalion Territorial Army ki B Company ki personnel singna loksaw khunja singa khusam naduna lamtu sengdokre National Highway yaw na loksaw khul church ki akoy bada lamtu sengki
All Manipur Tami Chingmi Apun Banupiluki Paktok Choktok na Bathoni Thoramama Lamsang Tautang Salai Kol de Leba International Salai Punsikol gi Sanglen Dangarang Pangthokre Thoramaduda Hana Leramba Thomi Singi Mathakta Amukhena Paktok Choktok Pada Maru Oina Thau Pugada Sing Khanki Tungda Chingmi Tamigi Apun Baluki Damak Miyam Punna Ima Ipagi Mapamda Thoniki National Health Mission Manipur gi staff sing regular tahalu haiduna All Manipur National Health Mission Employees Welfare Association na tha sigi tara mari digi district sing da satharakli ba wakat khongjang gi sargamu oina ngasi kakching amadi Thobal gi Health Mission Staff Singa Association gi mute singa loinana CMO office Thobal gi get mamang da wakat miham sathakre association gi executive member TS Prabhana Atai state singi regular tar krabasu state asigi oina health sector da achoba thodang loriba National Health Mission gi staff singbung asi fauba regular tahandaba asi laibak thibani tangkak naina changsilakli ba wakat khongjang asida government na tabi drabadi thabak lepagi khongjang fauba changsinna bathorang tawre haiki Memorandum amasu pisinjagani pisinjabasida karigumba any movement or any positive sign udragati makhata na koi sis walk kumba akoi makhata na changsinjagani Mathang Thagi Tareta Pangthokadoriba Mangarak Suba General Panchayat Mikhal Asigi Ziribam District ki Oina Rehearsal Jiribam Government Higher Secondary School da Pangthokre DC Robert Sapamna Siar Lagduna Thoramadu the election Asida Mathok Tawgadaba polling officer polling personnel sing Sarugyaki Ukrulda Pettigrew College ki principal na college matam sana kadaba matam sanglakpana college ki thabak thoramda akaiba kaya lakpada natana mahiroi singna lairik tambada khudong sadaba kaya matam sangna mayuk narakpana college asigi student union na ngasi college asigi principal ki office ka solon sin khibadagi college asida charang na bathroppadagi Ukrul police station ki OC Koizam Santi Kumar na nungthilpung ama makhairom taba matamda College aduda chatuna mahiroi singa unaduna waris sanaraba matung yanaba purakpadagi principal gi office so hangdokre osina mahiroi singda athuba matamda education minister amadi mari lainaba director unanaba sillage haibadagi khongjang adu handoki bani hairi paugi marak thatna atenba break amagam lozari Happy. Drink pure, live healthy, we care. Introducing Tata Nexon. It takes the SUV beyond the next level. We call it Level Next. Tata Nexon. Level Next. Bookings open now. Hakchangi labor solar padagi producing aktaba. Hakchang choktarba. Tumba chaba yaraktaba. Khong hama nungayaktaba singitaba. Amatta naraba upaidi. Jolip syrup. Amas Jolip capsule with changi misneview. Amukana taramnak seri makata pau. Manipur State Legal Services Authority ki meeting makada Legal Aid Clinic Nongbram Imphal East na sinduna nongmagi oiba Legal Awareness cum Consultancy Program ama ngasi Kamuching da leiba Kamuching Themdoi School da pangthokre tharom maduga mari leinana Advocate B Supriya Devi na Pokso Act listing ni taranithoi amade Advocate ke dhanena minority singi school gi matang da wangangki Maipakpi Hospital na Friends in Need Society galoinana gaini gi matang da ngasi lemna laing bagi ke mama ngasi Hairok Part 2 da leiba Friends in Need Society gi sanglen na pangthokre myoi kya layang bagaloinana lemna hidak langthak kaya supikhi Maipakpi Hospital gi Executive Officer and Surmani Singh na phongdokhibada Imphal dagi lapna leiba miyamna ana laingi kudong saba ningtina fangdriba asigi yenglaga health care masi pangthokpani haiki Autonomous District Council Chandel SPA gi makhada lupa lakh kuntra mapanchang na saba Nungtek Primary School gi oja singi quarter ngasi ADC Chandel gi Executive Member KH Morung Maring na sangakre tharomadu da ADC Chandel gi thaupuba kayasu saruk yakhi wangang khiba singna phongdok na khibada oja singna athuba matamda chang nai na school da lakpiduna mahiroi singbu ningthina takpi tambiu maduda ADC Chandel gi maikai dagi su angam mating pangani haibagi wafam sing phongdok na khi
Manipur State Council for Child Welfare Nasinduna Mahiroi Singi National Painting Competition ama State Council Headquarter Moirangkhom Bazar da pangthokre. Sangdam Nabas da Mahiroi Yankhairom na saruk yaki lakleba September gi tang 15 da Changdam Nabas gi fal lauthokani hairi. Handak Delhi da Pravis Janam Koba Mahiroi ama sikhibagi matang da ngasi Chandigarh da Manipur Student Association Chandigarh NEFIS Tangpul Student Union Chandigarh Jaliyarong Student Union Chandigarh amadi Cookie Students Organization Chandigarh na punna sinduna misi edu yaning da fongdoktuna rally ama satkre misi esigi achumba langla langjil puthokna ba CBI da thigathan gadabani haina dabi tawkhe. Nagaland State tagi designer ani amadi model mari yauna model kaya da sarug yaduna ngasi Color of Love Koba Blue Wings na sinba fashion show ama pangthokre. Blue Wings ki managing director Nishikantana fashion gi mateng na iyong gi pothok sing chokhat hannaba wakhalon da fashion show asi pangthokpani haiki. Na mahung phana gidongta aikoi khumang sakhona samina si pikna saruk yamasu yamdana nungsiba lipun amadi Blue Wings na kisanana gidongta iramdam sige honazari. Thank you. Imphal East Police na Lamlong Bazar da frisking checking sathabada mioi ani ganja kg ni fuga kona na faraba mioi ani adudi Laishram Ibuhan Bising chahi humpu Yorbung Mayai Laikai amadi Raju Kumar Das sahi kuntra mapan Sotu Haplong Village Assam dagini. None District in Nungtek Village da ECI Railway Construction Company gi makha da thabak suba yauba lever mangasi thabak supam da wan tharak padagi laikhidraba mioi adudi Bitor Dungdung chahi nifumanga apokpa Ilyas Dungdung Uttarakhand gi Ranchi dagini mahaki thawa yaudraba hakchang adu hayeng mahaki poknafam lamdam da thakragani hairi. Hauzik sanabagi pau amuk laubirasi. Sanabagi pau lobiasi. Maram Khulen Circle Student and Youth Association ki kontra nithoi suba sports meet cum cultural actions Maram Bazar da leiba and Raisung Round da Maram Bazar Students and Youth Association na yumbu oiduna hokre hogdopagi thoramda Youth Affairs and Sports ki Joint Director Zenta Kumar Maram Khulen gi Chief ke Namba amasung MSU gi President Manjit Sarang Themsu saruk yakhi Maram Furup ki nat ki kumhai kya su utki Chief Guest oikhiba Zenta Kumar na Sana Konabagi Masak Matum Kayamrum Kusinaki, MSUgi Maikai Degisu Sana Konabagi Masak Matum Sing, Yauna School Gi Exercise Book Sing Kusinaki, Pangtoka Doriba Sports Meet, Asi, Nasidagi Hauraga, Numit Nipani Chupna, Football, Volleyball, Athletic, Amadi, Tongan, Makagi Masana Sing Sanaduna, Atoy Ahen Tanagani, Special Guest Oinasaruk Yakiba, Manjit Sarang Temna, Lamdamasi Furup Kayamarum na Amana Amagi Mateng Pangnaduna Hingminarakibani, Singi Mapam Sing the Ladiba School College Sing da Watliba Awat Apasting Punna Kwana Minaduna, Afaba Mahiroi Sing Putokna Bukwana Minasi, Afaba Kunai Ama Uhenaba, Mahiroi Sing na Punna Kwana Minasi Haiki. Lamdamase, Quiggy, talented over Quiggy, skill over Nahasing, a sticky Tongasing, a Simalim Bill, Lavaxing the Toronto International Community Sing the Pena, Mapumpan, Tokanda, Mapuming a sea, Marangi, Saktogi. Nahasing na achaw thodang lorokanda awan bu Manipuri kunay ma chakot pa lekay ma lamdam ma kunama or propumutam da he na mapung bu thodang loguni ha bu phum du thamjarakanda tinsinjagi Mongolia da mathang thagi ahum dagi mapan fawa pangthokadoriba bodybuilding world championship ta Indian team da yawnana ba Manipur dagi thingbaizam sarita khalaklabasu khudong sadaba kaya mayok nabana championship asida saruk yawa ngamlaroi dra haibagi mipaiba faure Mahakpu World Championship asida saruk yaba ngamnana ba miyam na mateng pangbina ba Royal Fitness Academy Gym Thawal na pungning singsili October thada pangthokadoriba championship asigidamakta Indian Bodybuilder Federation gi maikai dagi asawa senfam ama donation pirak na ba hairakpadagi senfam asigidamak awaba mayok nare Manipur Government Civil Society Club Mairapaibi Lanai Loop amadi miyam na mahakpu mateng pangbiduna World Championship asida yawba fanganbiu hairi Aizol Football Academy gi Sanaroi Launanabagi final selection da khallaba Manipur gi Sanaroi Mapanna Lakliba September gi tang kun mangagi ayupung taramathoi taba matamda Amfa gi office ta report tawrana ba All Manipur Football Association gi cherol amana hairi
All India Inter-University Powerlifting Men's and Women's Tournament lising ni tara nipan da sarug yarunaba Manipur University Powerlifting Team gi tongan college singdagi khangatlaba nupi sanaroi taret amadi nupa sanaroi taret ki maming su laukthokre amaromda All India Inter-University Judo Men's and Women's Tournament lising ni tara nipan da sarug yarunaba Manipur University Judo Team gi tongan ba college singdagi khangatlaba nupi sanaroi nipan amadi nupa sanaroi taragi maming su laukthokre Makataba sanabagi pau boyai ningthozamdagi phangbigani Manipuri University Sports Committee na sinduna ngasidagi sai NARC Tiger gi handball courta nupi gi team taret amadi nupa gi team manga na saruk yaduna Manipuri University Inter College Men and Women Handball Tournament hokre ngasi ahubu numit ki sanagadaba nupi masagi ahanba match ta Dem College of Arts laktabadagi Manipur College na walk over lokre Anisuba match ki sanakibada Waikhomani Girls College Thawalna Manipur University Kanchipur bu Panjal taramanga taramathoida maitibi piki ahum suba match ki sanakibada Dem College of Science na GP Women College bu Panjal mapal amada maitibi piki mari suba match ki sanakiba ahanba semi final da Biramagon College sombungna Manipur College bu Panjal taramari tarukta maitibi pituna final sangkre Anisuba semi final match hayin tilpung taramathoi tabada Dem College of Science amadi Waikhomani Girls College Thawalga sanagani Amaromda nupamasagi sanakiba ahanba match da Manipuri University Kanchipurna Dem College of Arts po Panjal taramanga mapalda maitibi PK Anisuba match ki sanakiba ahanba semi final da Biramagon College sombungna Dem College of Science po Panjal konmathoi taramanga da maitibi pituna final sangkre Anisuba semi final match hayin tilpung tarani thoi tabada Manipur College amadi Manipuri University Kanchipurga sanagani Kontratari Super Junior Stelevin Volleyball Tournament ki final da SDC Samoro amadi Bakhe Volleyball Club Sanakethelga sanaragani Manipur Volleyball Association sinduna thasi ki tang taranipal lagi Khummalambak Indoor Stadium da team tarana group ani thongna khaidukuna sathariba Kontratari Super Junior Stelevin Volleyball Tournament ki ngasi sanakiba ahanba semi final match da SDC Samoro na NYBA Naurembu set ahum ama kunmanga kunhumdoi kunithoi kumanga taramari amadi kunmanga taramari da maitibi piduna final sangkibani Anisuba semi final match ki sanakibada Bakhe Volleyball Club team A Sanakethelna YMDO Hairangkoi thongbu set ahum ama kunmanga kunithoi taramapan kunmanga amadi kunmanga taramari da maitibi piduna final sangkre Amaromda Association asina sinduna ground asida team taramanga na group mari thokna khaidokuna chathariba tarataruk suba mini boys 11 volleyball tournament ki final da NYBA Naurem amadi Bakhe Volleyball Club Sanakethelga sanaragani ngasi hanakiba ahanba semi final match da NYBA Naurem na TRYBC ukhulbu set ahum ani kunmanga taratret kunmanga taramapal taratret kunmanga amadi taramanga taranithoi da maitibi biduna final sangkhibani ani suba semi final match ki sanakibada Bakhe Volleyball Club Sanakethelna SWYC Shantipur bu set ahum sino kunmanga taratruk amadi kunmari da maitibi biduna final sangkre All Manipur Volleyball Association sinduna Khummalambak Sports Complex ki volleyball courta team taranithoi na group mari thongna khaidokuna ngasidagi tarataruk suba sub junior 11 volleyball tournament hokre tournament asigi ngasi sanakiba ahanba match da Bakhe Volleyball Club Sanakethelna PRSC Porabi bu set ani ama kunmanga taranipal kunmanga amadi taramanga tarada maitibi pikhe ani suba match ki sanakibada IGO oinamna AMYC Androbu set ani ama kunmanga kulumdoi amadi taramanga tarahomdoi da maitibi pikhe
Manipur hockey na sinduna tha asigi tang taranipal lagi tim taruna group ani thongna khaidokuna Khumalampak Astrotap Hockey Stadium da sathariba ahanba President Cup Under 14 Men and Women Hockey Championship ki ngasi sanakadaba nipi masagi match da CEO Singami Wangma Kheti lekai team A laktabadagi UYC Kanglatomina walk over lokre Amaromda stadium asida tim mapalna group ani thongna khaidokuna tha asigi tang taratariti ki sathariba ahanba President Cup Under 14 Men and Women Hockey Championship ki ngasi sanakiba nupa masagi match da Pham Yai School na CEO Singami Wangma Kheti lekai bu panjil tarahomdoi amada maitiba pikre Pham Yai School gi mai pakibagi panjil singadu MLX na match ki taranitui suba tarataruk suba taramapal suba mari kumapal suba minita panjil mari and datana match ki ahanba kulumdoi suba nifumatui suba mari nifumdoi suba minita panjil mari sanki KSS Rohit na match ki taramanga suba mari kontra suba minita panjil ani N Sanaton na match ki kunmari suba minita panjil ama TS Kennedy na match ki nifumari suba mari KS Mangal Sanana match ki nifumanga suba minita panjil amabam sanki match asida maiti kiba CEO Singami Wangma Kheti lekai gi amatangar ba goladu piring sanna match ki nifu suba minita sankibani Sahi sigi November 13 digi tarataruk phauba Madhya Pradesh ta pangthokadoriba humphumdoi suba National School Games ki kabaddi masana da saruk yanaba Manipur team khanbagi trial selection Youth Affairs and Sports Department na sinduna Khumalampak Sports Complex asida pangthokre pangthokiba selection asidagi sahi 13 makhagi nipi masagi sanaroi tarani thoi Imphal West dagi mari Imphal East Jiribam Sursampur amadi Kangpopi dagi sanaroi ani punna sanaroi tarani thoi khankhre Nupa masagida Imphal West dagi taruk Imphal East dagi ahum Thawal dagi ani Bishnupur Jiribam amadi Sursampur dagi sanaroi amamam punna sanaroi taramari khankhre pangthokadoriba games asida punna nupa amadi nupi sanaroi kuntarukna saruk yaragani Thagatchari Boyaning Thozam Housing asi nongmagi oiba aying asagi pau muk lobirasi Ngasigi oikiba ngasagi pauda ICAR lampel patigi prepa paugi matung ina ngasigi khwaidigi sakiba Celsius degree kontramatoi dasmik ani khwaidigi ingba Celsius degree konitoi dasmik suino Nuksita yawi sing menirgisang ayukta sada mariputrani toy nuktilda sada humpumapal oike ngasi nung sukide Losilak pada marui bapaw amuka na lagbirasi Radha Kunda amasung Haridwarda Manipur gi guest house amamam sana na balam pibi na ba state ani Chief Minister Singh da Haizakre haina Deputy Chief Minister Waizoi Kumar na phongdokre Museum haibasi leiba mafam adugi kunai sagyeng mingshel ni haina Art and Culture Minister Elzen Kumar na phongdokre amadi ngasi mega traffic lock adalat tongan mafam singda pangthokre ISTV na pizza bapaw matang asila luizare mideng tabiri basingbu amuka na krumzari